Ujutru kad se ustanem, normalno operem zube i to sve, ali mi ostane tu i bakcila preko noći hrče. I onda uzmem travaricu, trenem jednu travar. I onda kad osjetim još da se u želucu, u grbljunu tu i da stoji još oni životinja što preko noći uniđu, da uzmem jednu smokvu, pa prvo smokvu, da se oni svi saberu na tu smokvu, ti bakcili tamo, te životinjice. I onda puknem drugu travaricu, poništim i nema ni jedne više. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Ima ženski, ima sve. A vi kako ste? Što radite? Ćete izađem na televizor, a? Kada? Ali vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Pa će da stavim još 2 deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu i ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još. Da čujemo šta ste čitali. Stari i Novi Zavet, Sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svjedoke, kule stražara, Zodijak. Šta nisam pročitao? Šta reći? Koji u posluku porat. Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži da vršite. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju.